With the European elections in June 2024 will be a decisive year. Your vote matters. Kien dan il-messaġġ ewlieni li wasslet il-President tal-Parlament Ewropew u l-MEP tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola fil-messaġġ tagħha għas-sena ġdida lil popli Ewropej li xxandar madwar l-Ewropa inkluż fuq Net Television. Roberta Metsola saħqet li s-sena 2024 se tkun sena deċiżiva, sena fejn f'Ġunju l-poplu Malti u Awċi għandu ċ-ċans li jiddeċidi d-direzzjoni li jrid jagħti lill-Ewropa. Il-President Metsola li temm il-karga tagħha fit-tmum tal-Parlament Ewropew mal-elezzjonijiet ta' Ġunju li ġej qalet li fl-aħħar snin l-Ewropa għamlet passi kbar il qudiem. We have been active and decisive where it matters. Today the European Union is stronger and more united than ever before. L-MEP Maltija rrimarkat li bħalissa id-dinja għaddejja minn bidliet kbar b'Malta mhux inqas. Għalhekk saħqet li trid tibqa' taħdem biex Malta u l-Ewropa ikunu aktar ġusti u siguri kif jixtiequ ċittadini imħasba minn dak li għaddew minnu fl-aħħar xhur. Roberta Metsola għamlet referenza għal żgħażagħ li ltaqgħet magħhom fl-aħħar xhur u qalet li jeħtieġ li jkollna soċjetà aktar ugwali fejn kulħadd ikollu ċ-ċans li jilħaq il-potenzjal tiegħu u min hu ġej minn fejn ġej. Hija qalt l-Ewropa jeħtieġ tkun fuq quddiem net biex taħtaf l-opportunitajiet li toffri t-teknoloġija f'waqt li jkun hemm kuxjenza ambjentali akbar. Il-President tal-Parlament Ewropew temmet il-messaġġ tagħha b'appell li l-Ewropa għandha bżonn lil kulħadd. For that, Europe needs you to take part, to voice what it is that you want changed. This will be Europe's year. This must be your moment. Marija Franca Lanza, Annet News.